وکه پارتیا دوزا آزادیا کردستان لباکوری کردستان اوان هیرشن پکی که بوسر هزین پیشمرگی هروها ریپیدان یعنی خوشکرنا ری بوداگیرکرنا آخه هرما کردستان بچوکرنا سنوران چه واد نرخین. بله بسم الله الرحمن الرحیم. وک هدا پر اب ایرشا پکی که لسر هزین پیشمرگی سریدم شرمزار دکر. سرساغی لتمام گلی کردستانی و رهبری هرما کردستانی دکن و بریندار رژی باشمنه کی بلاز دخوازن براستی لگور دیتنام افچند سالن پکی که جروجا گودرکتی میدان لکیجا دوری تفگاری جی گرتیه لوی داری آرامی تک چیه لوی دوری بلکی هنجت و بهانه جبو اپراسیونا دانه دستی وان دولتی گلوی دورینه دوی چند سال یعنی وجه براستی آوایی که زلال و رونی و آنی زمان دوی نوچه خوده وقتا گو سرکرده پکیکین رویان هاتن لسر وی خاکا حریم کردستان بلکه وقت لازم وقت پنابر تب بگرن لی وقتا گو لاواز بن وقتا گو بلکه یعنی احتیاجی و پیوستی و به آلیکاری هبو داوا آلیکاری کرن گوتن دسته براتی درج ما بکن لی وقتی گو ناپی و عرض گرد وقتی گو هنی که بهیز بون وقت داگر کرن تفگریان نه بتنی ل هرم کردستان لکوتری گوی هزی دخود ببینن ل کردستان سوریه جی ل روجاوا جی همان تشکرن دوی داری او کردن نه پککینه برئيس آزاد برئيس زكريا لفيدري برسك ده بيش ده ما بيواجه عشتيه ده شرط پیشین حکومت ترکیه او بو کو گریلاین پکی که سران نوی بهن لقندیل بجه ببن جسنور ترکیه در بکبن ويتاخ افق سيريا كنينا لجاليه حكومه هرما كردستان ودسهالات هرما كردستان وكوهنجي وكا بارتيا دوزا آزاد جالك ج بارتيا ديمقراطا كردستان نزيكن جبو كروجا كي جروجان وكا روجا افروكيا ببنا برتاك وهر وهاري خوشكر جبو جبهه كرنا بلانين دجمن افجي قصيريك نبو از باور دکم دوی پیواجوی چراسیی ده اگر باش شپان یا مجی یعنی او ریاگو دابون برخوا مگوت پیش وی بویره بازی چراسیی در ناکه و لی یعنی فکری من هبون گمان من هبون جبو پککی چما پککل سر سوزی خود ناسکنه یعنی مقصد چه بگو پکک چک دینه یعنی کسی خوی چک دار درخینه در وی سینوری ویچ آخی لسر بازار نه یعنی وی شد بسکنی وی وری بازی سیاسی وی چارسری لکشیا کرد باهات گراندن لی پشتی کو 103 بلدیه و 8 کرسی د پارلمان دجی به دست خست پکه که جاردی ریل بر هدف پیگیر و ریباز شهر و بکارانینا چکان جاردی دست پیکر و حتی او پیواجوی چارسری تیک چو یعنی از باور دکم نیت حکومت ترکیه جی سکناندن نبی شری بو و دیس از باور دکم یعنی نیت گو توایی اف شر بسکنه بری بازی سیاسی چقدر چارەسەری چی و بوی شکلی چارەسەری دگریان دی جبرگو پکه لسر سوزی خود نسکنی او پیواجو تیک برای زکریا تجاری بقاسی افجاره پارلمان کردستان هزین هف پیمانان امریکا لنافخوی عراق جی او هزین بالا دستن سیاسینه هم جهلا سیاسی هم جی سربازی و لسر به هرشه هری داوی نهاتن دنگ هم دکارن بیشن یک دنگیه که لدیجی و بویره چه بویه لسر آخا عراقی جالیه توهی آلیان و بروف دکاره بیجه بتایبتی هرشه ارتش ترکیه بو سر مخموره مروف دکاره جور و شنده چاوری چه پیش هاته که یعنی داوی آوان بویران کو داره
Yani az bawer dikim hem daxuyaniya Parlamenta Kurdistanê de jî yani divê şerê xwe ji Kurdistanê dûr bikin. Divê daxuyanî de jî anîne zimê. û Tirkiye jî dibêje divê PKK heta golûr be ez ê va operasyonê xwe ez ê berdewam bikim. Çare çi ye? Çare belkî derketina PKK jî derê. Madem yani PKK dibê ez şerê me ji bo keşeya Kurd de ji bo xaka Kurdistana Tirkiyeyê şerê xwe çima di nav Kurdistana Iraqê de yan di herêma Kurdistanê de berdewam dike. Lazim e mere vê pirsî bibersivîne. Ez bawer dikim li gor dîtina min yani şerê PKK ne ji bo gelê Kurd e. Şerê PKK eger ji bo gelê Kurd biya li kîja devera li kîja parçeyê Kurdistan hebe şer eger di nav di hêzê Kurd de hebe yek jî muheqqiq PKK ye. Yani PKK ji her kesî betir Kurda dikuje. Kurda erdê wan dagir dike, malê wan talan dike, zarekê wan direvîne. Yani PKK belkî yani ji van hinceta got dide destê artêşa Tirkiye yan hikûmeta Tirkiye heta got li wê derê be û bi vê zimanê tund biaxife û çek bikar bîne wê Tirkiye jî ev hincet destê dide wê Berê Zekeriya van êrişê berdewam bikin. Tu carî wekî ev jare PKK di daxuyaniyên xwe de bêminet nebûye ku başkera dibêjin bilê me hêrişe encam daye û ew ê berdewam bin li ser li vû tevgerên xwe. Bi reya te PKK hêza xwe ji kê digire? Bi rastî PKK yani ego dixwazin vê welatê yani em bêjin rojhilata navîn bi tevahî ne bi tenê Kurdistan. Van deverê din jî ego dixwazin tê de hesabê wan hene dikarin tê de hinek siyasetê xwe amade bikin yan zemîn jê re hazir bikin PKK bi kar tînin. Yani berî niha me dixwast ez xeberê xwe bînme wê ew kî PKK nêçîra wî ji xelkê re ye keda wî ji xelkê re ne ji gelê Kurd re ye kê wezîfekî bidê rola xwe dilîze. Bi rastî yani PKK ne yek parçe ye. PKK çend parçe ye. Hinek jî îrada wan di destê Enqara de ye, hinek jî îrada wan di destê Tehran de ye, hinek jî îrada wan di destê hinek dewletên Ewropî de ne. Kîja pêş ket ew jî li gor ajandeya wan dewletan tev digerin û çi ji wan tê xwestin yani rojekî tiştekî dibêje roja de hereketeke dî dike. Rojekî nêzîkî Rusya dibe, êdî nêzî Amerîka dibe, rojekî nêzî Tehran e, rojekî qismek jî nêzî Enqara ye. Yani bi te ew rêzek û xetekî got sabit jê re yani hêzeke ku li bin bandor û ecîndayên Ewqas hêzên eqlîmî û di dîrokê de ku xuya bûye dijminên Kurdan e dijminên parçekirina vê axîrîne nexuye ka dê li ku derê bisekinin. Gelek spas bû serokê giştiyê Partiya Dûza Azad Berê Zekeriya Payçî oğlu ji Diyarbekirê. Tu her hebî.